Voilà musidɓe assalamu alaikum. Mi salmini on mi jarni on Mourad moƴƴuru mi weltani ko fota wona seeɗa ko waɗi adi kon fo moɗon la ñinni on assalamu alaikum lan jarni on la weltani on Mourad moƴƴuru yafantolan ɗon andi ka meɗen ɗo kikon ko vient ici normalement on tigui buumotako mais exactement ko par rapport e ka heɓuɗo mo on wonɗen e buumande mon par ce que tigi ɗin ɗi wela fi ɗon andi nini ni e Facebook ɗumaji goo si yaltinama tan c'est autre chose donc ara e partage na en live on ko fota wona seeɗa ouais. Donc ara la weltani on lan jarni on Mourad moƴƴuru ko wonele bobo ɗo hewti ka meɗen musidɓe donc haray noon ko andi gollen o hewtuno ka laptane meɗen mawɗo haray ko ton tigui woni ko anda taw haray noon miɗo weltani on assalamu alaikum min noddita on juulani émission nan aujourd'hui bien instant donc ara miɗo weltani on lan jarni on fo moɗon hay e goto yeggitaka partagez moi l'émission, vous likez l'émission, on va suivre l'émission ensemble inchallah. Donc ara on fo miɗo weltani on lan jarni on wenni on assalamu alaikum ara ko nene bobo ɗo justement on va appeler encore le médecin dans cette émission tout à l'heure. Mais si fanon en kon no woni ko be humpito de fio sonnajo parce que kala tanton o yeyi. Donc avant de commencer d'abord je vais vous montrer l'image du bébé, c'est l'enfant qui est là. Oui kanyum bobo jibina don no musibbe hara yetta nene bobon. Donc salminemo ensemble on va trouver solution à son problème. Mais le problème d'abord qui se présente ici, haray kala wondo suivre do émission, on a musidɓe waltotoɓe moƴƴo ɓe assistance humanitaire d'urgence. Où est l'ordonnance s'il te plaît? Où est le carnet? Haray ko andi gollo musidɓe c'est bon. Haray ko andi gollo musidɓe o bobo jibinaɗo ɗo feno sayi ɗo himo wallinaka pédiatrie meɗen mamu haray ko andi gollo musidɓe situation kañum bobon jibina hewtali donc aray ni bobon ala muyde yumma makko bobon ko ɓira woni waɗanede ka raccord ko yarnete kon tonde haray meɗen tori ballal parce qu'il faut forcément d'abord veiller à la vie de l'enfant, ce qui est important, ce qui est primordial au fait. Je non ne bon si fanto en joni ma pour ne makonen kono ndo hebedimo gento den nanay wana waju en même temps kadi on va essayer de trouver solution à son problème. Mais pour l'instant haray nous vous demandons humblement de nous assister par rapport à cet enfant qui est en image que vous voyez en image. Haray bobo no kamede mamu non seulement bobo ala ko watto ala ko nyama bobo ko promaturé bobo hewtal bobo 7 mois hibira quelque chose 6 à 7 mois bobo hibira haray musidɓe ko teddugal le moɗon donc on va écouter la femme en question elle est là. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Nala ton Jan o hay fi bien kono woniri poussé gato kono ɗum ɗo heɓiri on ko ɓe hontoto kuumi kono ɗum ɗo kuumi nder mamu kuumi barure. Ah ok, c'est ça, c'est cool, c'est dans Bayoulé, hein? Je vois, ok. Bien. Ok. Kono woni di kono dun hebi leo. Wonno hebi la. Yaru sare. Yego. Woni ha kiki de ndiyam ɗam ari. Mi ari ha fewno ka bile do yete da lin soya.
yetti on taxi moto ɓay mi yetti taxi moto mi landima mi tawi wonde ko min woni ɗon on nayi mo andi ton omi sikku an kadi hiɗa andi ton min himillan andi wawa mahe min mi yehi ha e laawa komi sellita ɗo mi yaha kam min min goy ko ɗo mi yahi mi famade goy taw kon jombaɓe on va commencer étape par étape oui kon jombaɓe nene ɓiɓɓe ngel nayi juuɓe ka worɓe gorko goto e juuɓe tata ok min ko ɗo goy min mi sellirta woni no abbolam yaye harɗo ngari mamu nga harɗo ñiwi barude ka ko horto la yi barude kame la yi kame mi yari ka saare yehi baɗɗo andi yehi honono no yehi kum sasi gonno inde mi yeeya mi ari noon lan hotude kikiɗe ari ndiyanɗan ari jemmi kadi mi hootay mi hawrodiri noon e on ɗon écoutez bien on sa mi hawrodiri e on ɗon minni a naɓal woni ko jolowoɗa yarde ko leeromo ganga yeygol kum sasi 19 heures mbilanmi hawri ndiyanɗan kadi ari mi ɗuhiɗan noon mi ari noon ha fewdo ɗon tun tawi fayda gueye ɓatike min noon mi ari ɗon min mutu oyiya ka ligne ɗum aɗa ligne soyaɗa ka wiredo yeedo ka foore on say min noon yo naɓan o inni tawi ko jelumi woyi naɓi yarde toon taxi moto jom minni ko dimi on nami ɓe ɗon seeɗa minni ko ɗin ɗon mi jogui ɗo naɓiran ɗin ɗon minni ɗa andi noon taw komin ɗo yaade o miɗo andi ha yesso to minni awa ellalahi men yaw min ari ha e lawol hewti komi sellirta ɗo min namin ko ɗo mi sellirta wonni habbalam yahaɗa mi heloya lekki simi heeli ɗum no hara mi yare ɗum mi hewta miɗo mari komi gollira to min namin ko ɗo de mi ari joni accu naɓalan taw ara noon lawol on barure ɗon aɗa yewti barure armin yewti barure ko kaduma ɗo ka virage wonno so feƴƴi ka pohunko wonno ko virage wonno wala ɗum ko lawol nooɓe ka yargol nooɓe kono aɗa noti siwa yewde nooɓe siwa mi faami siwa yewde kanko noon o selirilan ngal nooɓe min yaar toon on sa minni ko wonton nde yaade min yeehi ha yeeso minni awa wode daroɗen ɗo ka ɗum wonni o oye man yeeso seeɗa mi hewti guer hunno ɗon mi ari e kungel no o jippi on sa o jippi ɗum o yaltini pistolet e ciseau on ni omi waɗa ko faala ko ma warala taxi moto yo yaltini pistolet o yaltini e ciseau mi yiɗi hay ko gilet on ɗum o watti gilet boɗe ngo ɗon mo ñobbe andi ɓe ɓornoto ɓe ñobbita ka nder ɗum dolokke polo makko mo marsi mi yaali ɗum gilet o on say minne ko jippotoɗo min no yo mi dogu mi yaha hari hoɗono ɗon ko innete guelƴeji minni mi dogu mi yaha ɗon komi dogata wari ha e nokke komi sellita ɗon o hewtilan ɗon o pensila mi yani tum on sa o yani e hoore o yani e hoore ay téléphone o yimmi waccilan ɗon o huuti ay téléphone nan on mi accimo ɗon mi arti ka suudu min ne téléphone nan on no yani o honto o yani minni ka laawol guelƴeji ɗa o yani duwelantor son mi yaha min dara so tawi heɓe ko ɗo tala mi yaha ɗam on tawi ƴettor son ɓe junnila mi yahi tantiraɓe an no yeeso ɗon ɓe mari jiyoy mi inni nan jannaba mayin ɗo tolla jiyoy inni e jiyoy makon ɗo tala ɓe ɓita téléphone am mo wajji ka laawo on sabi mi yaha min yimmiya mi e jiyoy ko min hewtile fewndo ɗon komi yinnomo ɗon yomi nomi yartan miɗen noddude men tantude numéro on min hewti men ta téléphone noon on balo ngon iwi kono battiri wonno e mum ɗum hippi on ne hino ɗa téléphone ma o min yeehi min ƴetti téléphone min himen arde ka suudu nde ñande ko violunoma ɗo a haalanano goto mi haalanano goto ko haɗi noon mi haalna num goɗɗo ɓe hoolta ko ɓeydina ko bandiyagal mi jokki andi si mi niɓɓuno nde wotere ɓe noddikotiraɓe am ɓe wira noddikotiraɓe am e haalani ɓe ɓenni o komi jokki bandiyagal miɗo waalude ɗum laari ka koye jajirawa mi waali kama on saweni ko bandiyagal mi jokki min si woni ɓe ɗum ɗon ɓenna joni ko bandiyagal mi jokki mi fanki mi jokki ay kono noon miijanoki ɗum ɗon waɗinelan on probléme woniri ɗon no ha fus alala muusude mi ala tutude mi fewali fus waɗɗa allah hari koye ngan muusude e ɓerde nden hari no wonnola muusude koye nan ka on sa minni mi ar mi boniri ɗon noon ha ɗe balɗe ɗo c'est-à-dire gorko o dooluma ɓay o doolima o accuma no yanda torsoɗakre hanko o dooluma on jemma ɗo hunde waɗanoma fus waɗano la
haalnaali gooto kadi mi haalnaali gooto ko min téléphone ɓay si mi haalni ɓe nenen haaldu ɓena ko bonki mi waɗi ɗi ɓenana gonga min ni yaw mi fanki ɓay simi komi woni yaade saa ɗo simi niɗɗi toon mi yarata ɗum ɓenna ɓay mi yeehi e bonnugol ɗum mi gasi mi fanki min ɗum woni kono mi anndano noon kay ɗum somi annduno ɗum ɗon heɓaynola komi immi ɗon mi arti mi waɗ ndaara eno mi yeyno ko laɓtaani ndaara e mi annda c'est à dire ko violu ma ɗi na reedujo i harnami reedu ko violu ma ɗon ɗettuɗa reedu mi immi noon mi arti so woniri ɗon noon ha no ndu reedu ɗuma nde ɓerde musiri lan ɗo ni mi ari ka laɓtaani mi ari tum ɓe waɗi lam eko ɓenni o komi reedu ɓaɓeni komi reedujo min mi hooti ka suudu min mboti ka suudu mi jibinoyi ton ɓay mi jibinoyi on va se comprendre musidɓe femme explication o moƴƴano nous ne sommes pas là pour critiquer les choses nous sommes là pour écouter et analyser trouver solution à ce problème c'est ce qui est important vous comprenez donc les personnes qui veulent critiquer négativement c'est pas la peine que vous mettiez les commentaires c'est mieux donc musidɓe cette dame se confie à nous mo mari problème on nani ko holli en ko wondema himo jomba mais malheureusement pour elle himo yalti hari yargo yegol kunsasi mamu nga donc très fort malheureusement o ari taxi motojo moɗe tiyon mo jogi taxi motojo moɗe tiyon e wi makko wo on ɗon doolimo kankadi o haalnaali hay gooto o mardoye ɗum ɗon jaka o ɗetti reedu o andaali reedu ɗum si goɗɗo ɗetti reedu o feewe ka o fewata min nde ɗon fewinano a fewi ko wora ettugo reedu na a feway mi fewayno few komi wonno ƴettude reedu mi feway ñaameteji ɗin sansenano ko woni mi tuutata mi tuttata kono ñaameteji ɗin sansenano kono ɗo ñaamete sansenarlan fus kala komi heeɓi mi ñaama mi wuppuno kadi haɗa wuppude lebbi ɗi fof naaɗi fof ta indina kenen mi wuppa kene miɗon kawkude andi ɓayari mi lawa wanno goɗɗo e ɗumanu min yawa ko ɓehata ko noon woni jerdide ko saabu ko waɗi ɗum ɗum sansat ɗum ɗon kaka mo no kam ɓen non waɗ ɗum ɓayno mimi ke mi arti ɗo mi mijannoke noon ɗon waɗa sani mi miji noon ɗon heɓanoɗo mi waɗa en mi wonda e mum ɗumanno kono ɓay mi planification ɓayno mi andali ɗumanno min tum ɓayna ko boni mi yalti fimum koɓe gueɗe ɗaɓɓere ande mi yaltuno fimum kono e nder mum ɗum ɗo heɓila mi andali kadi ɗon wani musidɓe pigi ɗi welaafi no wawi wonde ala ko réel par ce que wata hutade goɗɗo mo waɗali hutade hoore men en d' abord il faut reconnaître que sa e arno ka meɗen mamum ɗo hay taxi motoɓe gono toon hiɓe jaali e doolugol sonnaɓe ɓe doolay bobo ɓe doolay mogoba ɓe doolay hay fewrojo maɓɓe ɗum ɗon il faut comprendre ça et il n'a tous les taximètres mais le plus souvent woɓɓe maɓɓe no ton woɓɓe gono ton hari ɓe doolay sonnaɓe moƴƴa no surtout laawol kuuɓi laawol barure ɗon est ce que hiɗon famude donc ça aussi il faut pas nier les faits ko sonnajo on holliti e wondema o doola han o ɗetti reedu hi joni noon ɓay o ɗetti reedu ɗum ko ñande arɗa ka laɓta annduɗa ka reedujo ko dañande annduɗa ɗum nde ñande mi andi ko waɗɗon e ko artuɗa ka suuɗu ko dañande kadi jibinɗa o bimmine ñande mum mi jibini donc kadi fañima gotanna ka reedujo ari goto hay min hari mi anda ɓay feƴƴani ka wudduɗo ya continue haɗi ay min mi andano komi reedujo feƴƴani ko wudduɗo mi immi mi ari ɓay ñamete sansenalla fus sansenalla mi andali ɓayno ɓernde musila minne mi ara mi waɗa noon eko mi anda on sanno ɓe waɗilan eko ɓeni komi reeduɗo minne ye am on sa min mi hooti ka suudu ɓay mi hooti ka suudu bonni ɗon nden ñande nden mi hooti bimine ñande mum mi hiɓi jemma eyi ɗum kay ko ɓernde nden muusila naari yendu muusila komi heɓa en mi heeɓi ɓay woni ɓernde muusila miɗo wullirde ɓernde nden jemma ɗon leerano min juul tum futuro men naati tum min ɓernde fuɗɗila muusude mi waali komi waali ɗon miɗo wullude fi ɓernde oowi dela mi heeɓi e nder mum an tiyeɓani wae maɗa min tigi heeɓi ɗon ɓami heeɓi mi gayni bappiraɓe an gono ɗon ɓayɓe nani miɗo sonka on sa ɓe emmi ɓe ari ɓe cursila ɓeni ko onno waɗi min ko ɓernde walla muusude koyngal ngal fen ɗon sa ɗon ko ɓe ari haɗi mi heɓa
woni ɗon netti seeɗa yayam ɓe noddi yayam ka ɓen ari ɓeni ko onno waɗi min ko ɓernde nollam musidɗo e koyngal ngal ɓenni hari ko ɗum ɗo wonno lam musidɗo yayam yalti heddi bappa yo torsude lan tun nde wotere ɓe oyilam tum nani bobo mi nani goɗɗum no yalta ka reeɗo yaltimin ne bappa goɗɗum yalti ka reeɗa nodde yaay on say ɓe yehi ɓe noddoyɓe ɓenni galle ariɗo ɓe yimmiɓe ari hewtugol maɓɓe ɓe ndaari ɓenni ko bobo ɓe o findino e nene makko ɓeɓe findino e biro min ɓe ari ɓe ndaari ɓe tawi ɗum ɓen jippinema ko leydi ɓe jippine ko leydi ɓeni fi tawi go wuddu ama ɓeni suusta min nawe ɓe addi mi tawi mi lowti mi gayni bimbi yeeto mi yiya mi huppoy komi dumannori ko mi arti ka suudu hono min ɓe junni bobo on en ɗiɗen o ala jaɓude ha janngo mum wa mum mi junni o ala jaɓude fus ala ñamude mo wullude tun kono faala ko ñamete o ala ñamude min daari tawi no waggi ana mi jogo mum ɗon mi ala feere fiimum mi ala no mi ɗumannora komi wallita fi bobon ko heɓa ko ñaam min mi ara ko labtani komi waɗ ɗon e ko min mi ara ɗum arɗa waɗɗamo mi aɗa mi hewti docteur yogo harino ɗon jiwo min ko karne mi yaccuno ga hecciti hanki o a hende leer hombo min na bimbi mi arno ɗo waɗugol éco mi howti ko suuwo ko ɗo jibi min o na ɗo mi jibini ko suudu mi jibini on sa diyogo no ɗon o inni yantin kane ɗen o junno so o junnulan karne ɗe mi noddi noon jeyogo ɗon min jooɗi mi sifanimo probléme komi wondi ko min on say woni o joni no mari willaɓe kamɓe kay lanɗo maɓɓe onno ɗon ɓe noddude ɓen ɗon ɓe hollita ɓe ndaara konno programme o woni minni am kadi mi woni ɗo ɓe junnilan place emi yaha ko boboɓe mon mi yahi ɗum hay komi falla wadde bobo fusal o min komi yaruno hari ka laftani ko piiji ɗiɗi ɓay o landikela jiwol landikela wo ko honno noon ardirɗa ɗo min ni a ko piiji ɗiɗi mi ari ɗo ko fi on wallitoro mi dankolam bobo mi heɓa komi dankorolam bobo on so tawi feere mum heɓaki wallallam mi heɓamo mi okka bobo hara mi waralimo mi ɗumannaki fus mi waɗalimo okkon kadi ɓa hara onon no ɓuri lan andude dankotoɗo okkon dankotoɗo hara na waɗomo ko boni fus ɓayni mi waɗala on say wonni am say ko ɗum mi faala o wallitota min ni aw ko ɗum mi faala ɓe yeyi noon ɓe sifani o kanka o noddi goɗɗo goo harino ɗon sifani on inni yo ɓe walliton yoɓe ndaara no ɓe wallitoro lan joni nomi dankora bobo faala ka accitude bobo nam mone optirgol bobo mi ari ko ɓayni ala feere no mi dankora on ko ɗum ngaddila o kanko koye ɗum ɗon o yiɗiru on say wenni am waɗi noon siɓɓe noddi allahu akbar modi male ɓe kama tuumi yoni honno waddi o koni mi waddi men wi affaire nder suudu mi hinni ɓe ɓe accimi yaha mi ɗaɓɓa komi yeehe heɓanmi suudola ɓenni o kamɓe mi hatta ɗum komi gollu golle fulawa min mi wawata ɗum ɗon naga fulawa heɓata ko toon mi heɓa janɗuɗa o e nato mi jani an feƴƴin tum yeey ko nakiri ko ƴettede addilanga min mi wawata ɗum ɗon kono ɗum e ɗum biran kotiraɓe am ɓen ɓe noddi ɓe ɓe hanniɓe ɓe adani ɓe fi ko ɓe ñaama yetti ɗimɓe yedde ɓantoye ɗum ɗon ɓe yoɓi ɓanto o ɓanti ɓe golli min imime yeey min golli ha min gayni ɓay min golli woni ha hewti ka ittugol mi ittoye laabi ɗiɗi ko timmata ɗon tati ɓe immi ɓe yeehi ɓe pompoyilam awre ndu ɓe pompoyi mi immi mi yeehi ka gesa ɗon ka mi aawi ɗon hewtugol ɗam mi ñama kuuje ɗen wandi ko ɓendi kon foppu sa pompi poson wona woni boloki ko ɗumani ko heccede wona ɗuma rawna pen on say mi immini mi anda min tinide mi yanoyi ka donkire ton téléphone nangom ɓuuɓi e nder mum ɓa neeɓu ha mi immoyi tawi jaka kawe ɓurure mi woni min tu wonno ɗon aɗa mi anda ɓay mi yii ɗum ɗon mi anda no mi yani kadi en ɗum para o to téléphone ɓuuɓi mi arti ka suudu ka mi ari ka few ben maɓɓe ɗon mi haalani ɓe ɓeni si ɓe ari ɓe noddaɓe ɓe haalna ɓe mi dogi mi yeey ka woɓɓe gonno ɗon kawtal ɓe anno ɗon mi tawi ɓe ɗon kamɓe e ɗimmojo maɓɓe mi sifanimo no gerdirimi on say ɓenni ko o fenay woni ko fenade nan minne he
so woni a hoolaki waɗ essence ko moto ma may yi'a awa bonnede o taw yaw o yahata o taw yawnan ko fenande woni on sani inni am noddi kotiraɓe am men noddi jaydam e fof mi haala neɗi yaari modi ma ko antum jombi ko min tun ɓe jombuno har feere ɓe bonni o ñama ko maari a heeɓi sina har mi heeɓi sina ɓiɓɓe jone ɓanda modi ma ɓiɓɓe nayo mi heɓani hon toytoɗa ɓiɓɓe maɓe ɓe ɗiɗo no ko an to goto on ton pay ko ngol ngono ko haɓa tatna winda oya feƴƴino ala lemtin kurata ça veut dire joni a wondi e ɗiɗo mo wondi e goto añi modi ma ko ɗo heeɓi lebbi je hitande on woni arde hitande ila men kam ila hamɗo min seedi ha joni a nin sara oya honno ñamo seedi nin si bobo waccuɗa on kamo modima comme mo newdema kanko e mo wondi kanko ɗimo no wondi anga a wuli yanjiki sonjaji ɗi gadogi a keɓiɗɗo ma on tan goɗɗo no nayi ande no moƴƴi no moƴƴi joni o ittu accimo wonɗen ɗo fo ma chéri modi ma andi a heeɓi a sara ɓe andi haɗa mbiɗanno ɓe andi hay ɓe andi ka reedujo modi ma ɓe anna an a noddani modi ma haalanda biro ma nodda e modi ma haalanda ɓe ɗum daɗay komi yaltata ɗon ɓe no pay ko yanko ɓe nodda e nder maɓɓe ɓe yarana ɓe mi yomi yalta mi hayloyo ɓay ko ɗum mi woyto haylanduɗo yaada andi salaɓe de mawɓe maɓe aɗa keɓa kadi e ko nanda ɓe woni e jiwum ɓe noddi jiwgan kum ɓe innimo ɓay o inni nene kon toon ɗo yaade togosuni ɗum o inni nene kon toon ɗo yawde minila yaade ka saare ɗo miɗo ara mi ɗaɓɓanode bo bon ko ñaama on sahi ɓe inni accimo yaw hayloyo ay ko ɗum o wooti mi nodda e bemmon o arana o onon yahon to wontiroyon to kanko o hayloyo ko wondi ko o sayno bete hara noon bete koko yeɓɓi o heɓuno oɗeno hayɗo o bamba o hayluda e mum kono ɓayno ko ñaari o heɓi acci ɗum o yaada e mum o tampo o hayluda e mum ɗum on sawi min yaada ko ɗum ni faale ma faale an kono wallitole kono wallitolam feere no mi dankora bobo am eno mi hotira ka dewgal waaw o joni weelifi ɓayɗa faala hoɓɓe kam modima musidɓe ono woluɓe suivude assistance alimentaire d' urgence e ñiwi Conakry hande ko joni hewtuɓe hewtugol men ko waɗɗe ko lotagol tun mo yakalab tan tawɗen kadi probléme go takko meɗen ɗo gandi guila hekkiyankiɗe jinnude fi petit Ibrahima Bari Allah walliti e nadude mo golle Allah moƴƴinani e murade mum a ko teddugalle mon kadi en fotti kadi e probléme go oɗo noon probléme musidɓe c'est pas facile, c'est vraiment compliqué. Quand on ensemble, on va trouver une solution à ce problème. Et d'abord, je vais appeler le médecin, le gynécologue au Hindi, on va d'abord soutenir, on va d'abord dire merci à Dr Sekou et à toute l'équipe de la maternité. Parce que Dr Sekou et l'équipe maternité, on veut des goles hande, c'est un travail remarquable qu'ils font à la maternité. Si debbo songijo ari haysi ɓe mara buuɗi ko ɓe ƴettama ɓe wallitoma mais ɓe ƴettay ɓe dankoma ɓe danko bobo ma o. Imaginez-vous une maman qui quitte le village, elle vient à la maternité naton accoucher hande, elle est venue parce qu'elle n'avait pas pour envoyer le bébé. Non seulement bobon ala muinde, bobon ala ko nyama, bobon ala ko watto, bobon ala fuy. Mais l'hôpital a réceptionné la dame. Bien sûr, vous voyez déjà l'image de l'enfant. Il faut que anda kondungo do bobo wonata jango. Goto e men anda. Wawi wonde harako imamujo, himo wawi wonde harako président jo, himo wawi wonde harako nafo leydi men ni fo en anda hunde kondungo do bobo wonata jango. Kono musidɓe mo haalali gonga haala e fenade dewle men ɗen hande e defude en piiji o tawata no hulɓini wona ka worɓe wona ka rewɓe
worɓe ɓen ɓe renaki rewɓe ɓen ɓe renaki kono a susata haalgol dès que tu parles ça devient un problème d'état mo haalali gonga haala e fenade je veux vous dire carrément les choses hande sa ndaari dewle men ɗen wallahi billahi je vous jure sur l'honneur parce que moi j'ai des exemples pleinement c'est ɗettino surtout misal ka meɗen mamuɗo rewɓe jombaɓe feccere nden ko kelotoɓe accenega hakke mais c'est ça rewɓe jombaɓe ɓen mi wi ko feccere ko amen feccere nden fof ko kelotoɓe sa yi messenger ɗe whatsapp ji ko woni feƴƴude ka meɗen aduna ɗo a sikkata ko debbo jombaɗo watta ɗin ɗon mbiiji debbo goɗɗo jombaɗo heɓuɗo ɓiɓɓe ha suudu heewi iyayi mo windana gorko goɗɗo mo wodi goɗɗo téléphone ni hara ko messenger ma whatsapp hara himo jomba yo Allah dandu weetinirde jemma si Allah weetiniri jemma piiji buy bone maɗum si Allah wirtiɗi messenger ji ma facebook uji ko wallahi billahi dewle buy lancoto ay kono mi inni ko rewɓe jombaɓe woni kelade worɓe jombuɓe ɓen c'est à dire hande imana ko no manki yimɓe ɓe muradi moƴƴuru wallahi billahi ha acce reno ɗen seeɗa onon ɓe worɓe reene on yiɗa goɗɗo kelo ɓeygu man kono on kelto ɓeygu goɗɗo fi hondun no ko fi hon woni ɗin piiji pourquoi toi tu ne veux pas qu'on court derrière ta femme mais toi tu es derrière les épouses des autres pourquoi a keloto ɓeygu goɗɗo kono nayi goɗɗo kelo ɓeygu ma ko honɗum woni fi ɗin piiji acce reno ɗen ndare l'exemple de la femme là hein ndare l'exemple de la femme là hay si moodi makko ɗo waɗi mo honɗum ne ka suudu hande ɗum ɗon ɓangata par ce que kanko o yalti ka dewgal makko o yeehi o heɓoyi ɓiɗɗo ka hoore dewgal makko vous vous imaginez un peu joni noon comment on va partir encore demander pardon à cet homme présenter cet homme cet enfant andi ko mo c'est-à-dire ko piimu molana kum kadi tawɗen ɗo kadi par ce que innugol en ettiɗo joni hay si Allah wallan ɗo walli en heɓi o bobo tan bobon c'est-à-dire bobon jibina hewtali joni o bobo ñamay o wattoto est-ce que vous comprenez renen hoore men et puis kadi ma chérie je te dis quelque chose ɓiɗɗo debbo e yangita gida si an amuñaki les enfants vont vivre les conséquences joni ɓiɓɓe maɗo no iridiɗa ɓeno no iridiɗa tu vois un peu les choses joni noon on taxi moto jo wiruɗo ɗum a andama mbaɗimo matti eh ma chérie imagine toi hiɗa tangini se yehi ka muudi ma o jaɓana e a anda moralité moodi ma o hani ko ɓa kamɓe e mawɓe am ɓen ɓe yewtino ɓe famodirani ko ɗum waɗi somi inni mi anda ko Allah wawi andude ɗum so ɓe jaɓa yeeso ɓe yetti ɓe famodirani han noon a jibinali ka haɗa aɗa ettali reedu joni noon satti ɓuuri ko sattuno o chéri pigi ɗin ko renagol dey ko renagol wallahi mo haalnal ma gonga haalante fenan ko renagol enen sonnaɓe hedditiɓɓen c'est le moment c'est maintenant qu'il faut dire c'est le moment c'est pas le moment c'est le moment qu'il faut dire mais anda si ɗon famude et puis o émission ɗo c'est pas pour elle seule c'est pour toutes les femmes qui trompent leur mari et tous les hommes wattane hakkil minnuma wallahi billahi je vous jure sur le menen mamum ɗo ɗum ɗon noon no heewi mamum ko han feƴƴiti quartier ji ɗi fof presque sa ndaari a tawa rewɓe jommaɓe no mari kele e jombe hara noon kadi da andi ɓe piccaw moi j'en ai tellement des exemples chez moi mais no mari tellement des exemples anga debbo jombaɗo hara hiɗa andi tiki o gorko no jombi hiɗa jomba an taw debbo no jomba a hulana hoore ma hara an debbo jombaɗo a hulana hoore ma immoɗa jokka moodi goɗɗo hara hiɗa andi kadi moodi o gorko ɗo no jombi hiɗa andi kadi hay ɓeygu on gorko ɗo kono hatta yaw jatodiron no si Allah wirtima noon
inna hondu messenger WhatsApp goddo ko hiyo wo goddo ko hiyo winna na modi be himbe arrêtez ça un peu onon kadi hebe limana ko seeda teddine hoore mo teddino dese mo dey bebe wono yekelade benno jombi bembe bonna tu won tere mon dey be utiliser yon tu woni kala ko waddu do nyamabbe sibe halnali be ngo mabbe nyande ko be mabbe ara humpita ko fi empiji comprenez un peu gorogo haji mun jokki hi Johnny o histoire mo de bora contaniendo. Nous l'objectif d'abord c'est de sauver l'honneur, c'est de sauver d'abord la vie de cet enfant. Fi alla mitori ko mi jejion, c'est assistance humanitaire d'urgence pour demande de l'aide. On va d'abord traiter cet enfant. D'apane mo chonki, okore mo ko nyama, on va d'abord sauver l'enfant. Après on va prendre la maman que vous voyez animal. On va partir avec elle dans le village. Je veux rencontrer ses parents, je veux échanger avec ses parents. Je veux connaître l'histoire réelle. Parce que l'histoire qu'elle a racontée, il faut que ça soit réel. Tout comme tout peut arriver. Nous, on voit un côté là-bas, un côté qui n'est pas normal. C'est très important. Parce que moi, d'après les explications que j'ai reçues de toi, ça prouve que la modima jombi anampriga les modima. Bien. Si on y a des bohébis, tu n'as pas le choix, ma grande. Si amunyaki, hey, de gorko si jombi, o anye de boma kwara no. Ungo se, andi ene waro membe lagine, me andastari ya de uka. Endara tu ni intérêt ma ombe bada e mun kwa. Si be jombi deuxième femme, an debbo alno si da fala tabutu de, wina ya bi alla lu umade. A omba yite made. Omba dupi made. Acca njomba jo e gorko on be golla taw. E wada taw fi ma be on ko. Nyande be don ciuɓe forte. Kono si ay ni si alla jabi. Bayo gorko jombi akirzabe be yattinde kadi galma ko dum yebuda do. Ay ni la ngo gorko pompanale mo wari nyam kuje mane. O pompani sinana. Accatano do alla jo yawna nyama e pi kadi ka dewgal taw si debbo mun yorike fi alla woti annabijo. Hakkude ni alla ma poto ko hawli. En nyama kuje de modi ma waro no do. Si a fa wela fi c'est difficile d'accepter mais si a waawu no berne mane ko modi ma wari nyama kuje dom henyuda seluda nyangu ko mayito immuda araka sudu alla no andi ala ko nyama anya bobo e mabbe gorko ma libanta wa dépense tabita mun yo ado machine alla itteno ka bawgal makko o okkona ma fere no warra ngorna ma ka modi ma ara so nyaaki kono si ayi mi to yottoto anya waro be mo fata dole be bonnay dewgal mangal be lankita aveniment immuda e tabi be ko dum yebuda do hande robe jombe tebbe si ka dewgal mabbe wona fi jombe gol addi ko bondugol dewgal mo tayi yo c'est que tu comme ça joni ay miki do a pordi dewgal mangal miki a yalti ay bi dum ko hebuda do ma chérie c'est pas normal bisi ko non joni ko faala da ko me walito fi bobo en même temps ndari no me nattira mane ka biro ma to me yide mabbe me jento me anda kori ko jang si tay woni en trouvi haliga don ndare si be newnay me wattoda ndare si yaaka modima si modima jabani ko faale me wonno debbo mo timmi wo ka dewgal makko ko do yata joddani ya bobo e mabbe machine ko hebu ma kon do ko waaju mo ala ni go ngale fenade il faut qu'on soit clair. Non mais il faut qu'on soit clair. Ha min ko mi mari ko mi holla ono wonbe la ni sivu de fo wallahi billahi je vous jure sur l'honneur woni non gorko wondo do woni gorko mo wala ko andi gollo rewbe jomba be feccere ni ko kelo tobe ko teddugal le mo et puis encore ananga be kadi be yedda kadi hay nanguda be yedda et pourtant nyande robe jomba be sa vérifier téléphone di mabbe di je dis bien o wata hoddude bobon parce que bobon taw hay kam parce que bobon min yon ko prématuré bobon yewtale ko heba taw donc bobon hospitalisa. Est-ce que vous comprenez? Nous on anticipe les choses, on va d'abord voir si les partenaires nous assistent, on va trouver le manger pour le bébé, on va trouver les habits pour l'enfant. Au moins ils sauvent un bobon, est-ce que vous comprenez? Anda ko ngo bobon ta jango. De là encore nene bobon hebi hakkilo warali o bobo. O lila nani o antenne
wonde mo fotti na fotte cande jelu hay kon fala wala ko cande bus me ala no wadde ko ni nana ko fotti ɓernde an nan o ɓerna okkunoɗo yomi yoolo bobo ka kono mi gerata kono min ne omi yoltan kono jango ngo min hewti o bobo wulla min mo feƴƴe ngol ɗon jango mi hewta e ngoya cango kadi mi hewta ɗon tun o wulla mi feƴƴi ngoya cango min mi continue mi ari direct kala plan ay ko mi anno hay 100 francs mi joyta kono waɗi pay kon taxi moto no ɗon miñira wan kon ɗon naɓina haka ɗum laptani o jippini lanɗo mi naati kan nder laptani ɗon noon mi expliquani ɓe o ka kono noon si tawi mi anduno noon kay ɗum ɗo heɓayno lan komi arno ɗon noon mi ronkatano 10 000 francs joggu komi pikoro no fi in tami heɓu ma o mi ronkatano ƴettude si mi anduno noon komi reedujo kadi mi ronkatano komi ittiroya ɗum ɗon kono habe mi han hey quoi hey kan hala take ɗo allah okkiba cuucal a waraali o bobo ma hayno waɗi wara o bobo astaghfirullah waratake mi waratano haala toroɗen allah yo allah hibbu salli ko dulaɗo e men se yeeyi kam wodima joni noon ko muñotonoɗa ko ɗum woni arde ɗo muññagol muññoɗano ɗo noon ko ya muñño ɗo noon a muññoto o a muññoto a muñcoɗa ɗa tawde taw sinama to tawde modima to haɗa jogiti bobo he ma chéri a muññoto ma chéri a muññoto sa muññaki gasata oui nalato jam tu alhamdulillah la émission ni mi andi on va appeler docteur Sekou. Ma chérie. Attireno lei, ma chérie. Attireno lei. Wallahi min na ko fi ko boni mi yaltino. Stayno ko fi ko boni no. Mi dandi ko mi waɗayno e bandan ɗum haram mi heɓa. Luttuno e ɓiɓɓe ɓe mi heɓi tum si Allah wurni ɓe waɗi barke e maɓɓe. Mi ɗumannoto noon. Kono min ni mi waɗata ko boni ɓayna fi ko boni yaltinila. Mi kalata ɓiɗɗo am. Mi waɗata ko boni e ɓandu am mi watta ko boni fi goɗɗo mi dogata gorko mi wara mi tawa gorko mi andano noon ɗum ɗo heɓaylan si mi anda noon ɗum ɗo kadi heɓaylan mi dareno programme no mi jerno mi ɗaɓɓayno komi waɗa e ɓandu am hay si ɗum ɗo heɓanmi steno hara mi joni o jaɓa e weldito kono bobo yata to warra on aray komi hokkiti o komi wonno ko aray ben waɗa men hokkitira bon ma armene so mi onon ɓenene ɓeɗo hulɓini ma chéri aylanami hay kayno mami waɗa mo mami waɗa goɗɗo mi jonno dela dankoto ɗo danko waɗa ko ɗum ɓuuri ka kon no waɗi laalkira ɓe sawullahi ma chéri toro ɓen allah yo allah ƴawnoyi ɗum ɗo kadi e jammu toro ɗo yo allah ƴawnoyi jammu ɓe ma chéri kono debbo kadi ogal makko ma tabitaka nde sa toro ɗen allah yo allah modima jaɓañe en ɗum allah ma chéri e bobo ma on no wali galab tan o e ɓiɓɓe ma no to ɓeyano to anditi ɗum ma chéri ɗum e nata hen reeno ma en mapina ɓiɓɓe men ɓe o bom ma waccuɗa kam wodi mani hitande o bom ma no kam wodi ma ala to ma chéri ɗon jogui togo oso ko pay kungurun mi andi haysi ko pay kungurun ko mo haton guine ngor imo haton guine nene makko jarata ko makko sa ala ka dewgal ma ɓe jannata bobo e maɓe hay ɓura ɓe natta ɓe daɗima chéri e ko waɗɗa ko ɗum ɓenen debbo tabato ka dewgal makko nene goto moodi ma no wama añude ko ɓe heɓuɗa ɓe añatama hayso ko jaabere a warba yeeya ñammina ɓiɓɓe maɓe ko ɗum ɗon no woni probléme ɓenni mi yeyata probléme noon ko ɗon woni a muññotono ma chéri dayi noon joni ko heɓuma joni bobo no ka labtal hay ñamete bobo ngala tu vois un peu les choses non mais c'est vraiment compliqué hein? Ah oui c'est vraiment compliqué c'est vraiment compliqué minen no minen weltanima ɓay a warali o bobo a ƴetti o bobo a fewni hanka labtan jano a naɓi o bobo
vraiment me weltanima den tori non kadi Allah yo Allah yibbu salli godula do men vraiment waawe yaade taw en famille ma on daare si be ngore mande waltoto en franchement c'est pas facile tori Allah walla modima jabam me Allah mi tori ke ma kanko wajo giti ya nyaabe wibbe ma joni andi no warra adna ma joni andi no warra adna ma ala ko burno futude ya muññaade no wona ka dewgal ma muññoroɗa fi Allah woti annabijo son jamo naɓuɗa on fiw Allahu akbar allo na allo Minni, je voulais vous mettre en ligne, docteur. Ok. Donc non musibe on won be si vous des assistance humanitaire d'urgence donc kala ko wonti na allô. D'accord. Donc musibe on won be si vous d'assistance humanitaire d'urgence donc kala ko wonti donc assalamu alaikum. Donc aray ko andi ngol loni de wondi do e docteur Sekou ara ko kambe woni gynécologue ben ka hôpital meden mawdo do haray ko andi ngol lon ko kambe woni ko réception o sonna ka meden mamu haray vraiment be ka bogol e ko adi konta en sana. Assalamu alaikum docteur. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na lato no nyi jam. Alhamdulillah. Na lato Maria. Alhamdulillah non ngoy. Docteur o yafato mene wadi ni ka ligne haray ko sonnajo yewtu don ka meden ka laptan ton holli o mapu ne makone haray men tindi sonnajo holli men mapu ne makone haray no meden hedi on andi no me haray non kadi yaji kon taw mi fa andi go julbe Allah ben fo haray docteur Sekou c'est quelqu'un qui nous assiste beaucoup dans cette organisation parce que kala sonnajo tipo do ka mabbe don haramo mapi be kippaymo be mapam ton mo be ana nay mo be lappana mo sabuji haray ko adi ko meden welti meden jamni yo Allah boy no ga golle mo hambo ya juuta onon kadi okkoran ko tambe to bi e mon be nani donc là je vous mets en ligne présente on jamagi ni humpito kombe oni ngono en même temps aussi vous nous expliquez comment vous avez reçu la dame à l'hôpital. Mayam Touré baka magui baka wenji manfo e euro auditeur radio fo oni visé oni audio dixième be pop de jarni be partenaire be ma mo danon e o ni jemon e beru tambitare bon non ko wadde maternité mamu bay sin jetti maternité mamu senga min soñi wo mami hebi ande wo min waduma yito ara dore donc menen anda ka maternité do fayda rewbe be min ande to be ko rewbe vraiment ay ko des personnes démunies donc chaque fois que mi hendi personne démunie be woni debbo so wido woni debbo manko do jijja ma wonbe difficulté ko lekki me wadi mayito ara yonde ma ara on adore mi on bankoto on vraiment on wallito to men danda vraiment be tellement yodani wende mo ko se ngarti e o debbo do no joni franchement ko ande makko ari ko dutugol men na ga tani amundo jibini fu ko ka suudo jibini kono bo bon ko tani o abi non ande o tawi vraiment o ala fere no dankora o bobo do bobo hewtari bobo no beldi bobo no mankiri a yiita donc ari rewti men o holli men ande makko nen wala ka modi makko donc o wi donc min walli to mo fi bobo on parce que o hebno hakkil go fi o seedo bobo o hebi kingaki kono hakkil go kadi heɓimo inni o tawiɗo o tawa ɗo hunde ƴetto bobo adda ko kamaternité ndara sa heɓay sago no dankorɗa o bobo o ɗon kadi weltani mo moƴƴa donc o ari min jarni min dankike mo kanko min consultimo min accueilli bobo ka néonatologie ka pédiatrie laftani mamum on direction mo wallitiki min min jejji lekkele min jetti lekkele ɗe min branchi bobo min waɗani bobo lekkele ɗe bobo no branche aka machine fenɗoji donc ko ha ɗo wonde fenɗoɗe mbiɗe weltani o meɗen tori ballo donc kala wawɗo fi wallitoro min fi dankagol o debbo wallito fi dankagol o bobo wallito o debbo o heƴa e juuɗe heƴugol ngol e juuɗe wona wongol ngol kam hawi makko o heƴu juuɗe o hewya kam wuuɗi makko eyi ko ɗum minen min guinata ɗum volet d' insertion sociale ko ɗum waɗi min gandini hono si partenaire social ɓe min gandini parte on no action sociale on kadi ɓen ɗum fof wallito si bobo isi gera feere no o bo neni bobo tabitira ka dewgal makko
kerano joɗoro ka dewgal makko no heɓirano tankoro boboɓe makko luttuɓe ɓe docteur yalla yobo yalla yobiron no moƴƴiri docteur qu'Allah vous paye vraiment si tawi no woni docteur ɓen fo waƴano ɗiɗo piiji no wara toon ni hay nous avons moins de problème franchement Allah ko seede on jarama hay non joni docteur en fait nous aussi nous avons animé l'émission nous avons vraiment informé les partenaires haray noon hiɗon nene bobo on tigo ɗum woni ko illitiɗo haray noon joni onon kadi o yewti e nene bobo hiɗon tangini on volet mo falɗon ɗon haray o acceptay ɗum ɗon ɗo hooli mariam no yewtirɗamo ɗo ni par ce que hay mo mari hakkille ko par ce que hay mo mari hakkille o falaka muudi makko en anda ko honno woni sombo hakkude makko e muudi makko mais depuis yewtuɗamo waajiɗamo fi dogal makko gam sikko o heeɓi hakkille ko feere ko wonɗo ni haka seedeten ɗo yiɗi to ɓenduɗo ni kono wonira ka dewgal makko ko ɗon nden ande ɗon woni ko makko wallitore o heƴa ka dewgal makko o danko ɓiɓɓe makko ɓe ko ɗum woni ka hakkille makko feere ɗon awa docteur haray joni e wimo ɗon ko honɗum bobon hatondini ka laptan bobo no hattindini lekki mo hattindini ɓiram hoɓɓintini jolti ko on ɗon par ce que hunde o debbo addorali sina bobon mo daari bobon yewtere tigui mo jogui saku mo waɗi hijje makko ɗen ɗon kanko tigi wala hay ko wona ba haari ɓe raɗike mo hay kawo woni ɗon donc bobum ɓornaki bobum ko wudero takki bobum ngaddiri bobum donc bobum hunde mara lekkele ko heeɓi koko laddani ma mum o direction mum wakkili e yaltiri lekkele min wokkori men lekkele ko min mara kon min waɗi ordonnance min jonni eɗen darde min wala juuɗe e moɗon onon wallito ɗon min fino kum bobum isira awa docteur ko ɗon woniri mi henndiki hara e carnet ordonnance o windiɗon inchallah en tangini hanta koppe ɗe gasa ɗo e janggo hara partenaire ɓe walli min mbiri komin wawi ko min yaha min hewtina on toon de wawen tambitade bobo ngu hara kañum nene bobo on no winniɗo ni en dankoto mo hara kadi o weeɓali ɓuuri ko o weebi kon par ce que déjà mo wondi hande stress en faut e waltitomo on stress iwa e makko daren so tabita e wona e juuɗe o wonda e makko ɓen ɓe hottinaymo kadi kam moodi makko hara ko ɗum woni faale mum inchallah dès demain on va commencer cette autre activité daren si Allah walla en tabite nani yalla wono ballo albarka muɗum yo jarama weer meɗen weltani yomen kadi awa haray docteur kañum nene bobon o fait haray mo wawi o heɓa ko wala kala tan ton ka bobon no branchaka machine oui bobon no marsu ate kanko nene bobon ko ɗon ko wonata fi kala place ala ko ɓe wallo kamɓe mene wayna bobo makko on tumuni ton no rew nene bobo ɓe woni noon débrouillorade wona ko fe ɓiɓɓe maɓɓe ɓe place yareno toon ɓe dara no ɓe wonira toon tam ha bobo ngay fana bobo yalta awa docteur yo Allah hokkore ñamete bobo en conci bobo mi weltike buy docteur kala vous récompense nani merci docteur prenez bien soin de vous comme on aime le dire docteur Sékou une référence à Mamou allez ma chérie wuldugo fi kasitaɗo koye fawoye Allah kala ko yiɗa waɗi anduɓare ko Allah moyi kono kadi hatta ɓiɓe tananaɗo ya reena hoorema anani reena hoorema hiɗa andi e piiji no heɓata gaɗo si ɗen ɗon heɓima woɓɓe goo innayi amudi ɗum ɗo heɓima kono ono reeni tanango e wuldugol machine tan wullu kono ko ɓurma e moƴƴande komin yewte goma kam fiyen taguto e fo min kadi dewgal welugal ala hande machine dewle ɗon no metti cap kono on wi avec sa warda ka suudanɗo ɓiɓɓe nder tawɗaɗo ɓiɓɓe am ɓeni nata i mbiɗo mari komi yaha mi acca ɓe si mi yehi mi acci ɓe na goɗɗo attana ɓe mbiɗa andi ko ɗum o watta boboɓe amɓe ayno ɓe fiddiri noon ka hay amɓe ƴawi joni e hoore maɗo ka joni noon si mi dogi mi acci boboɓe amɓe goɗɗo go wara inna hey hay ko tappina boboɓe amɓe joni oyna hay ɓiɓɓe amɓe na yodde ɓe sa yiɗe yimɓe debbo yo muñña koye ndew ko heɓuɗen ko enen ardo o tawa en ɗon piideñe makko soñgodeñe makko kono hara o sigo mo suti en o watta ɓiɓɓe men ɓe goɗɗo ben maɓɓe kadi huula e piiji kono ton waɗugol ɓiɓɓe ɓen o bambana sina makko est ce que ɗa famuɗo kono sa doji a yaltiyaki boboɓe ma ɓen ko hakkude Allah ɓiɓɓe maɓɓe sallito ɗum waɗa si men innayi yen tabbita ka dewle men muñoɗe yo Allah ɓuttin dewle men ɗe yo Allah okkoren ɓernde muññitagol ka dese men yo Allah faamin ɓe worɓe faayuɓe ɓe sela janfa ɓe sela o hiilan o iyallan ka saare
hiɗen tori Allah onon ɓe worɓe wonɓe lañi suivude si ɗon jokki ko boni yo Allah change mo kono so on accali messagère whatsapp bonna e dewle mon parce que infidélité on hande la ni sonjugollo wona ka worɓe wona ka rewɓe mo yiwɗa wono jaati mo yiwɗa wono jokki debbo no jokki debbo sina o ko o sina o ko ɗo neɓata on heeɓi ñabbeli rene hoore mon koye rene hoore mon hi so ñindi debbo mo yiwɗo wo on humpitoto ko hombo on heɓay ñabbeli ha on heɓay ñabbeli onon ɓe rewɓe jombaɓe windanaɓe motiɓe ɓe arrêté ça seede ɗin piiji jokke modiɓe mon ɓe sele modiɓe yimɓe ɓe mo be o jeeru ko mum ko hi yurɓine hoore mon nous on voit en longueur de journée des filles mariées des femmes qui sortent avec les maris des autres c'est-à-dire il faut éviter hey ɗo yon jatade modi goɗɗo considéré modi mon ka suudu considéré gorko mon nga suudu entretenez cet homme ɗo ya inde messagère goɗɗo ma je t'aime que tu aimes le mari de quelqu'un, il faut aimer ton mari. Il faut envoyer le message là à ton mari. Vous détestez vos maris à la maison, vous partez dire bébé je t'aime, I love you. Alors que vous êtes incapable d'entretenir votre mari à la maison. Il est maudit mon bébé parce qu'il faut que gorko. Kala gorko mo hido no jalbi ka sare, on ni nayi don fala on tigi. Tête dugale mon secret di mon il faut no anda. Je vous jure sur l'honneur. Plusieurs femmes mariées ici sortent avec les maris des autres. Faites beaucoup attention, c'est très important. En tout cas, pour le cas de cette dame, on va se lever. Parce que il y a un des problèmes. Je repose à qui je jure sur le nom, je viens à peine d'arriver. Je tombe sur ce problème encore. Donc demain, ensemble, on va laisser la fille Allah. Mais il y a un kumbobo, et tchunchi, entretenir au bobo, en famille. Johnny, non. Merci beaucoup. Mi yada e onene bobo kumi. Mayin kumi. Milando yuma makon ko ko jam. Humpito den ande ko honno woti taka mun makko toro den faabo. Julbe Allah be wallito e jejana en o gorko. Hari si gorko no bonno no en joni ko en bonni gorko. Sai ke mo ma be betti reedo. E hore dum. Nene goto an ko ni nane asa tuba rutto. Ko ne woni ay tuba rutto. Ala ko bawde. Ko du wari simi inni. On va poser les questions pour savoir d'où vient le problème. On va poser les questions. Vous comprenez? Et une chose encore. Si vous êtes marié, aimez vos maris. Évitez les divorces. Vous divorcez, vous venez vous asseoir chez vos parents. Vous écrivez aux maris des autres. Je t'aime. Aimez vos maris. Vous avez des maris, non? Aimez vos maris là-bas. Aimez vos maris. Kala gorko mo yiɗon no watto no yalta no dari halon haɓɓiti on jokkay on tigi fi hon ɗum yande wirti ɗo waɗɗon ɗum honno hey kon watton ɗum c'est pas un homme que vous avez laissé à la maison pour sortir chercher les maris des autres. Quant à vous les hommes, vous déjà l'infidélité ne va jamais finir chez vous. Nous le connaissons à longueur de journée. Carte gidi faut ɗon mari njati gijo so wattanali hakkil on heɓay nawnaje ara on anda heɓi nawnaje rene hoore mum si on jombi tabite ka dewgal mo hidon be mo bungiro be mo sedo mo yila mo yalla golle ko yodoto ngerobe cela ne va rien arranger chez vous si ce n'est pas de multiplier les problèmes hi rien mais mi ko be mari ko mi holla kanyu robe jomba be ko be munyo rafi Allah wuti annabijo be munyo rafi Allah wuti annabijo mi yala ni yonde robe bembe mamu wobbe mabbe do ko billahi wallahi sa hibe ko jombabe goy kono en sa ko jombabe parce que piji ko be gerata ko mo jomba ka tungu wata dim don piji be finni na moti be bibi nyalorma kikide message appel ay na tahi be jomba hara non elles se font innocentes dans leur foyer hara golle mabbe wo windangol moti be allô quand on là je t'aime toi tu peux aimer le mari de quelqu'un pendant que tu es marié. Si non on fait tine wotere way mi wirti ke na wirtele ko wirti horam parce que woni renali horba et puis be amata hayadu gole hotel kambe modi be himbe be méfiez-vous un peu vous aussi. Non yurmian c'est vraiment dommage wallah joni e homo do yotere dole jubbe Allah me fo balla c'est parti de be waltike
tamboɗen bobo ko bobo jiyo ka ko gorko jiyo yalla woni waɗa bakki makko yo Allah koren ko miren bobo nani ko rena gollo ko rena muññito ka dewgal jonno ɓaya muññanoti o a yagoni muññuɗa ha muñcoɗa ɓay ko ma tabita muñuɗa ɓay tun Allah addima ka anɗo o ko ya muñño ha muñcoɗa tabita ka dewgal ma muñuɗa koye bobo yiɓa ni batara ɗullan ni anani a jaɓi. Mesdames, messieurs, encore une fois de plus miɗo weltani miɗo carnia lan weltani fof moɗon encore une fois de plus prenez bien soin de vous walidira mi toɗo comi jeeji o nani prenez bien soin de vous au revoir merci.